nyiga uzamufata mu mushiri akandi gace ni incomparable nzanira Frank, nzanira wenda Kadogo hili, nzanira Mukongomani, umucuranzi ni Aimable na Moses na David. Wa mbere ni Mbonyi ni magara yanje na warabizi no Prosper Nkomezi. Umusitari ubundi uzongura umusitari wikompaye nani, hari umuzo ngo umusitari ngo mu Rwanda uko azwi na Kimironko gusa ngo umusitari. Urumva Mbonyi kuri jewe ariko Beni na Chance no Chance rero akaba umutoza, buriya Chance n'umutoza yewe na Daniel no gutamumbaje na James. None kuba Beni yarabaye pasteur byakira gute? Iriki tugwaye ikaze kuri Sony TV. Ese amazina atari Kiriki nayahe? Amazina yitwa Jevon accompagnement. Wowe none umwana wanje n'uwasha twagiye dukomeza sigane twaye umwana wanje, amazina yanje ni Rwanda Patrick Kiriki, ariko ubu kubwo gushekerera umwana nzanivuga ko umwana nitwa umwana wanje namenya kwivuga no nzobirekera nitwa Jevon accompagnement. Kiri tugusanze mu bukwe none ko tugusanze mu bukwe waje ni wowe ni wabaye pare bimeze bite? Okay, abantu bakurikiye Sony TV ni channel nziza kandi yamamaza gospel. Icambere ndavuga amagambo nihuta kuko deja tuyano kuko kandi nijuyoboye team ya Jano, dufite team twise Susuruka team. Gususuruka ni ijambo ryo gutanga ibyishimo mu buryo bwose, haba mu ndirimbo, haba mu gusirimba, haba mu gusenga, haba mu buhamya. Gususuruka ni ukuvuga ikintu cyose cyatuma abantu bishima. Rero dufite timu yitwa Susuruka timu, nije manager wayo. Rero irimo abaririmbyi batandukanye, abarida bose mu Rwanda bose. Nimba umpamagaye jewe ndi umudira nimba umpamagaye ati nzanira Frank, nzanira wenda Kadogo hili, nzanira Mukongomani, ndabadiriga ko bose ati bari muri Amerika, hano muri Afrika. Dufite timu yubakitse muri ubu buryo. Jewe turavugana no gushakira timu y'abaririmbyi. Timu yacu already abari mu ngubu abarida ni babiri, Irishari nakana kandi bita Gisubizo ndetse n'abavyicaza. Ababekinga harimo madamu wanje kuko bita Sandrine, harimo bavava, harimo bajoyeze n'abandi. Abayumbi nije wa mbere, harimo Gwiyereka, harimo Zicaza n'undagaruka, harimo Napoleon n'abandi bagenda nabakadu bagenda yongeramo aho n'abandi gabadufatikanyije gabubukumani magambo senti bihari. Uzabindi umuntu akubwira ngo umucuranzi akagutesha umutwe ngo senti twe turayifite, bande turayifite, kane bande irimo tiri yowe na sefa turayifite, iriya yayishimwe kuko bayita nayo turayihamagara. Rero uzamudubiraka kandi twe habibiriyo ahantu hose akeneye ko dususurutsa turi tayari. Umucuranzi ni Aimable na Moses na David, abandi bagenda biyongeramo. Ndumva sobanuye neza iyo team yacu. Nose Kiri muri industry ya music nabahe bantu nka bane uvuga ati bano bantu bashatse byanshimisha cyane kandi akuvuza no kubaririmba mu bukwe bwabo? Abaye bantu nk'abantu nka bane muri industry ya music uvuga ati bano bantu nibashaka ndumva nakwifuza kubaririmba mu bukwe bwabo na timu yanjye yasusuruka. Wa mbere ni Mbonyi ni magara yanje na warabizi. Mbonyi we yontumira nije uzobuyobora zoba nasitombotse. Uwa kabiri ako ni benshi batarashaka, ba Frank na inshuti zacu, no Prosper Nkomezi. Njyewe umuntu wese deja si n'umusitari, umuntu wese wari we wese wifuza ko wa umusitari bivuze iki? Ibyo bintu basha muzobive muzobusitari. Umuntu wese akeneye kuririmbirwa akishima. Ibyishimo by'umusitari nizo byishimo zutara umusitari. Umusitari ubundi uzongura umusitari wikompaye nani, hari umuzo ngo umusitari ngo mu Rwanda uko azwi na Kimironko gusa ngo umusitari. Uri umusitari wikompaye nani. Rero mu yandi magambo ijambo ubusitanje sindikunda, nkunda ko umuntu yavuga ko agira abakunzi biwe. Rero twebwe Mbonyi namuririmbira n'abandi, ariko ico twifuza umuntu wese atwiyambaje Susuruka team turahari. Mbonyi ko tubwiye kandi inshuti yawe ni nk'ibintu bibiri wamuvugaho. Mbonyi ni umunyamasengesho ukomeye,
Mbonyi ni umwanditsi w'indirimbo ukomeye. Mbonyi yicisha bugufi. Urumva Mbonyi kuri jewe muri no minsi njyewe na Mbonyi tukunda guhura cyane. Iyo yagize n'ibyago afusha sekuru we urabyibuka. Mbonyi pe kuri njyewe okay nta nubwo tuganira ibirenze ariko uko mubona mu mugabo ucishe bugufi pe. Umugore uzashakwa na Mbonyi azabaho n'umugabo w'igitangaza. Ndabizi uri umwanditsi w'indirimbo kandi mwiza. Wambwira nk'ikintu wavuga hari couple ya Ben na Chance tuzi baririmba neza kandi Ben akaba yandika neza indirimbo. Nicyo wavuga kuri Ben? Je wavuze ngo abanditsi bamunya kuri ndabemera basava bande ariko umwanditsi mu banyamurenge Mbonyi gato tumushize ku ruhande ari bitaza bihuraga. Mbonyi gaho uzamufata mu mushire akandi gace ni incomparable. Ariko Ben na Chance niyo no bagwanya isi irabizi ko Ben ari umukozi w'Imana ukomeye kandi ari umwanditsi kandi Ben aritonda. Noneho Chance rero akaba umutoza buriya Chance ni umutoza ndagira ngo bamurara murabizi Chance ni umuntu urepetesha umuntu akamenya ibyo ari kuririmba. Rero couple ya Ben na Chance yewe na Daniel no gutamumbaje na James na couple nemera. None kuba Ben yarabaye pasteur byakira gute? Ubundi se ni gute atari kuba naje ndiwe nubwo atarayami n'amavuta ariko Ben ahubwo bere kuba pasteur aranatujemo gusa kutuza gatuza kuba pasteur ariko mbona Ben mubereye gusa sinziga nimba zoshindikanisa ariko Ben kuraje kandi amavuta ya Ben ndayemera. Sawa murakoze cyane turashimye. Sawa ciao ciao. Yo!
reka tureke umukunga igihe babwira kwiyemurira turaba twacotse. Yes. Shanga papa. Nanyuma tumatira ngukunda bisa. Tuzakora. Kanyuma
Shout!
kubana nawe iteka. Umutima wanjye wuzuye amashimwe, byambuka uko bivuga bicisha mu ndirimbo, ndirimba amashimwe yandemereye, ndirimba amashimwe yandemereye, umutima wanjye wuzuye amashimwe, byambura